So up next, we're having a dance group called Gao Nu Du. Gao Nu Pu. Awesome. This is a dance cover of a Hmong dance group called Emerald Jade. Please enjoy. Cú sa hai, cú sa thia, cú sa có bao tia, cú lu xia, nó sa li cha trâu có. Giờ có quay hoa lần cú ô, lại giờ có hoa phân lo mù đủ gì. Cú sa hai, cú sa thia, cú sa có bao tia, cú lu xia, nó sa li cha trâu có. Bao bề yo wa ya ku yo nia ko wa lua có tâm hoa lần từ tu sư nhỏ hậu xia ku nhà con ku lu con của tàu thia ya ku pia lu con tê li cha. Có